što špil ima 54 karte, u ovom slučaju sa džokerima, izbojit ćemo 14 karata, pa onda još 20 i 20. 4, 5. Ups, previše sam. Evo, 14 karata. Stavit ćemo tih 14 karata ovdje i sad ćemo još 20 i 20. Evo. Uzet ću ovaj špil, staviti 2 karte na dno i jednu na svaki. To ću napraviti sa ovim. 2 iza i 2. I to ću napraviti sa ovim. Evo ga. Pucat ću prstima. Tu nam se pojavi 10 tref. A tu još druge desetke. Leženja.